Hello everyone, welcome back to my channel. Ado mayam labukki view na yengsiko. Actually labukki view ni basise ko. Mayam scenery se phajadra. Labukki akoi lau lingnara pagi matang do. Lingnara ga koi hagolak pe matang dunia ba ko yam phajabani. Ado sigi mapa sina akoi gi lau ngaktani. ado leise akoigi kenoneba cha baganeba ko sida urise cha bagani akoina nongma keno tawrubado suti photo kapa salubado aduga keno tawbaduneba ko chaluba mafam duneba adugi cha bagan duneba ko ni mayam aidi labukki view se yam phajai aduna ya video se hapakpaneba ko akoigi lau lingba loiraga kharani matungda adi isang sangna gana tawbado de masajo hai tawraisi jong tuni haraugi lore aina mak ningai tawbaduga je labukta putharaga mak se yenghanbaneba inane sini mayam ado aike hojik jumda karani jumda chalani tawisi jangaman tani yumda kara ado mayam ngasi matel side nga oina tawrani ado mayam matang dum jengminarasi.